Mina ngithi thank you Maskandi. Ngenzenjani? Ama-churches phela uma uzobheka bedlala ngama-churches uma uzobuka ilokhuzana i-build up yegoli swine ngalo ngenza ama-touch awu-2 kulona ngibe u-touch number 3 before igoli kukore umfana laphana wamajobe besimbiza bekuthiwa ke besimbiza ngoshonga la kade phaselwa umfowabo lapha futhi wamajobe usenzo laphana usenze nade phaselwa yimina yabona ucoach usiqwaye uNdlovu insizwe yale phansi kwangono ethanda nje uMaskandi ngohlobo olumangazayo ngiyambonga futhi kakhulu indlela enze ngayo akuyona into encane ukuthi ungacoacha abantu abahlonishwayo ngokwahlukahlukana ngokomsebenzi yabo kodwa bekulalele bengasebenzisi ukuthi mhlambe bona bawobani besebenzisa nje ukuthi bafisa lento yenzeke kuye kwafika ke nensizwa laphana uDerek umfoka Spencer wathi ezakithi lezi ngoba esuka le lokhungane show wathi ayibafethu nansi imbono hayi zahlangana ezakwethu bonisana nawo siqhayiva kaDlovu khona mina okungithokozisa kakhulu ukubona nje wonke umuntu ehlangene so ngithanda ukuthi ngidlulise ukubonga kungena uBigzulu Butira ngoba ngiyazi ukuthi nina eliyibambe phansi nenze ukuthi le nto iyenzeka nengenge yamapiyano ogabuzela sibona ungijabulisa kakhulu ukuthi ukubona ukuthi abantu baphumile ngobuningi babo bezosupport ngibonile ukuthi support iningi ibinga la kuMaskandi nala kuqoma mhlambe nje uselapho ifisa ukuyibonga kakhulu insizwa le uBigzulu usithenjwe insizwa phansi leBackville ngokuthi sakwazi ukuthi masihlangana sikhuluma indaba lombono naye wabona ngeso elilodwa uzokhumbula ukuthi ngaleza ikhathi abaculi babehleli bebehlezi endlini kodwa sifisa ukuthi abantu besibone lento ke inkulu ngendlela eyisimanga kuqophe kumlando ke izolo manganitshela nje ukuthi sibone uAKA beno Casper Nyovest bexhawulana saphinda sababona bephaselana ibhola enkundleni uzokhumbula ukuthi impi noma ngabe yipi kodwa ibhola liyakwazi ukuthi liqede ngoba umlando uthi iSecond World War yaqedwa ibhola manje lento esiyibona izolo ikhomba ukuthi asahlehle emuva siubumbano waya bese ngibonga futhi uTira neqomu nabo bonke abasupportile ngibonge amapiano ngibonge nje ihip hop yonke bese ngibonge ezangakwethuke eyithe zathatha isicoco ngokubambisana bafethu umoya wozwana obulapha angaze ngiyibone into enje yazi ngizoke ngikutshela isimanga nje ukuthi oMaskandi bonke sebene group eyodwa ka WhatsApp yonke into besihlela sonke siyoMaskandi sine group eyodwa ka WhatsApp ngoba asikwazi ukukhuluma one by one uzofonela sesikhuluma sonke ngisho ijim sikhuluma egroupini sihlela yonke into sisegroupini eyodwa sonke siyoMaskandi sesi united yeah siyabonga kakhulu futhi hayi nokho bese kube kuhle sanihayisela ukuthi nikwazi ukuthi niwena njengoba wazi ukuthi igqoke lisupport uMaskandi siyacela ukuthi mase ifikile le yamali ningasikhohlwa manje hayi no ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga ngifisa nje ukubonga kakhulu abathe basiza ukuthi lo mcimbi wenze ngoba phela nathi bese ngeke sibe namandla ukuthi yenzeke leyani ngoba uyazi yobisa stadium esiphezulu bidinga engathi ungalekeleleka nalapha siyayibonga bonke abaxhasi okuhlanganisa futhi ke nomnyango wakwa Arts and Culture othena walekelela sibonga nje kakhulu siyafisa ukuthi beqhubeke bengadikibali nangokuzayo ngiyathokoza ngiyathokoza